ne juma njega ngakunyita ugeni hari ngahiha cia kiumia. Rodia ni kurerikana kuri na cibũ aratandika andũ iboko. Reke tuthikirerie mutumia umwe urarumirio iboko. Akaanza kunipiga na kuniangusha chini na kunitandika viboko mbaya sana. Alafu nikamwambia wewe chief, nisamehe kama nimechelewa sitarudia. Na riria wacungire urekerire, cibũ akwirire atia? Akaniambia utajua mimi sijaandikwa na karamu ya wino, nimeandikwa na serikali. Akaendelea kunichapa na mimi nikaendelea kupiga duru. Napiga duru sioni mwenye ananisaidia. Haya, ewoya moko na iguru. Mimi nikamwambia wewe chief, nimeinua mkono, usinichape tena. Nisitarudi. Akaniambia hapana. Dakika mwisho aliwacha kama amenipiga teke ya bafu na kuniwatanisha hapo. Ritana rĩaku nĩ rĩrĩkũ kũrĩ thirikari? Mimi nikiwa mdhulumwa wa Chief John Moshiri Jogu, niko wapi? Mimi nataka haki yangu kwa serikali. Naomba serikali inisaidie. Atiriri, wageria kuoya P3 ri, gwathire atia? Kuchukua P3 aliniambia, wewe ni maskini tu, hakuna bado pesa kunipeleka. Utaenda baka uchoke. Na kweli nilienda baka nikachoka. Minister wa ugitiri wa thĩinĩ ni aracerete wabici-inĩ ya registry county-inĩ ya Narok. These people, your story the things get delayed and so on. Ini namna ya rent seeking. Ili ukuche kesho na ukuche kitu kingine na ukuche ulete 1000 ili upewe. Hapana, hawa ni bure. Yeah. Na ũndũ ũrĩa ũramũrakaririe ri, reke ciume nene. Ask yourself, if you are serving 200 people a day, wewe bana, sisi si washenzi hivyo vile unafikiria. If you are serving 200 people a day, why do you have a backlog back April last year? Yes. Why? Nairobi is here. You can even call your boss. Kurona ni atiri, aikaria mwena ucio ri, matiaigana kuheo birth certificate. Why haven't you given them the certificate? That's what I'm asking you. From April, why haven't you given them the birth certificate? You are telling us you serve 200 people. That's from this year. You will need to come and sit here one day. You tutapute watu wa kufanya kazi hapa. Hii ni ile mchezo ya kawaida hiyo. Na muthia ari. Heads of department. You will never know anything if you are seated in Nairobi. Huwezi kujua, lazima uje hapa uone sasa hii upumbavu tunaambiwa hapa na huyu mtu. Ujione wewe mwenyewe. Atumia kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ni mararũrũnganire. Haya, twirei gĩtũmi gĩa kũrũrũngana. Our senator akĩruthingata mirandi ĩrĩa batere kũthingatwo bagwatanĩrĩte Mũthomi Njuki na Kagwema na Kindiki na Nkatha na bau bangĩ barĩ atongoria atĩ na kwamba kũmũruma akauga atĩ na kũthia kĩaragia ta mũka atĩrĩ rĩu tio nĩ twĩkarĩte gĩko gĩko rĩ gĩtũmi ndauga nĩrĩ rĩtwa rĩrĩ ũkarita mũka kana bakariwa ni muka ukabukariwa ni banyukwe nere karite ndakajietu kula mpumetania no tikambiro gu alagia kiona na giatumia gyo tutirambaga turumaginagia tutirombete. Reke tuthikirerie mumemerekia witu. Jina lake Yesu imba ni malaika. Kai wainithagia kwaya. Ndikuo? Ai, nirakinithagia kwaya. Ndari wa kwaya mani. Ndi hara ndatereire ikinya. Akanera ikipi athukirie mani. Ndakire muini woma. Na ngitiriha. Ndi muini woma. Na riu ngeinaga iria nyine na ndongorie. Asanti sana. Getwo no ngari wa mbui tuonane Jumaa yukite thiini wa ngahiha cia kiumia.